أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول من قم هوم دوهج مقر نماذ فوقا كوري مجندني حديث خلاصتك مي مسكتوغا ميار. أقول من واني إمام بخاري رحمه الله سيرتا به قطن وهكذا كم فشافة ميدي هفتاق. أقول من handan kollin imam bukhari rahimahullah ge namfula adi ekalege faanu ufombe wadage noma adi tuppulu hayapuluga ekalege faanu yatim be ekade kamuga we wadage nebi wahaka e fawga ekalege faanu ge makamana ekalege faana adi ege turun ahmaduge kantata balahattam gendevi kama adi hama hemme waki hisabakun إمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إكله غفران لوفن بيفلكا بدل وجه دادي توپل يروغا إفو إكله غفران غماكا مناغي كيرت كورغما دعاء سوبن الله سبحانه وتعالى إكله غفران لوفل غفنون أمرا رد كورفي. أقول منا فنني أقول منغي سلف وري بودتي إلوم وري بيكنونغي حيا پلوغ ترين efada bebe kalunge tereng hama gina adadegge be kalunaki ei yatim halu koluga we wada gannawa jehe wada ganne be kalunka adi hama en komme be kalegge tarbiyatuge fahatuga hunnawani salihu alweri maekka ehmbima maegge diimveri kama alweri kama ki ei darin hyogotuga tarbiyatu mattaka wara muhimmu kame egeterega imam malik imam shafi'i imam al-auza'i fada bebe kalunaki midennonu gota yatim halu koluga bodfuluwe wadagin ummatuga efada devana bekalen nuwa fada ilmuge kandutakkamuga wadagen nevi bekal egotun imam bukhari rahimahullah ge makamana ge tarbiyatuge matiga ekale fanu bodfuluwe mon as gade toppulu yoruga bukhara ge ilum beringe arihun ilmu gene wada genne wa kalgo men wani dannawa ege terega ad-dakhili himene wada ganna ei bukhara ge emme mashhuru en ilmu meriya adi ga gandaka diha aharuga ekadege faanu sheikh rangalu koddevwan fattawafi hame gotan imam bukhari rahimahullah ma kambalunna adi ahmada ekuga umur fulun 16 aharuga makkaya hajja wadagen e wadagen no mafawga hajju galuka mafahu ma kambalunna adi ahmad emburi bukhara wadagen ne hinamas imam muhammad bin ismail al bukhari rahimahullah makka ga madukurawwa makka ga ilum merinna adi madina ga ilum merin garihun ilum hasil kurvevi e muddatu ge terega ga gandaka de aharin ha doge terega mane ki umur fulun 16 ahara ashara ahara demeduga at-tarikh al-kabir liuvevi efota behe gotun vidalo efai evani timang efai liuwa fawani rawdoge terega manike masjidun nabawi ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam gurmenna khabar kurawwa fawa suwarugege binkol toktereng binkole kamuga bayan kurawwa fa evanota suwarugege bagicha toktereng bagicha kamuga bayan kurawwa fa rawdoga innawagin handu mahoge handu foege retoge handu oruge alige egotan ekadege faanu efe jama korwa fawani ekadege faanuge muli hippulun libilawwa fawa ilmuge maccashe ega dhikr korwa fawani hadith ilmuga silsilaga nuwata sanaduga nuwata cheenuga himene bebe kadunge ufambe wada gennoma adi amahare wada gennoma adi ebebe kalunge nantaka laqabtaka ebebe kalunna behe tafatu ahakateke ekade faanu widalu emigitenen komme bekalaka behe gotum wes
khas wahake timan kalege fana enge wada gannawa ei etan khas bekalun nege khabar mihira nantan nulahaku eggo ingiruga aharutaka ufambe wada gennoma awhara wada gennoma dirulu kankama behe gotun bayan kurawwa fa wa umaki ei wara bodu kame hagigatuga komegas hembima agul menna ingendani imam bukhari rahimahullah kalege fanu ge sahihul jami no sahih bukhari ga liugumuge kuriga ekalege fanu furatama hadis ta jama kurevvi kan ege tereng hovva wagen ikhtiyar kurevvi madu hadis kolekan sahih bukhari ga jama kurawwa fani hembima tarikhul kabir agul menna ingeni ekalege fanu mi riwayat to ga himene huriha insanunge hagige rangala deniwadagen hunnawa kan riwayat riwa kurawwa fa miwani ekane gfanu ge daturu taka behe gotun algol men wahaka dakka kama wanama edu sorge ilum berin vidal wani imam bukhari rahimahullah e zamanuga hadis ilumuge huriha madrasa taka daturu kurawwa wadagen nebi ekane gfanu ge bappa ful algol men kurire ge dennebi awhare wadagen nebi ruga gina adadegge faasa du kurawwi e huriha faasa ekane gfanu kharadu kurevvi kiyawa vidalwe devu mash ehen kamun kharadu kurevvun boduka mane kiyawa vidal mataka hagigatuga ilum ongeni eworge ilum merika wumaki ei fasaya kamennu algon menna fennani imam bukhari rahimahullah nune kamaku mi ummatuge bodati ilum merin kore edu sorga khasako ilum ongeni wadaganumga mashhul wadaganiwi bekanunge tereng hama tanawas bekanun faqir halu kola badalwegen diyakan ebe kanun ilmu genu wattaka kurawwa wafawa daturutaka ebe kanun kurawwa wafawa kharatawge sobun ilmu jama kuraw mataka ehmema datur faturuge dati zamanega eggamuga sawariga matiga nuwata jamaluga matiga datur kongulun zamanega mi huriha rattaka imam bukhari rahimahullah datur kurawwa wafawa maki kuda kamenno heme makuni awol denne fada makka ya furtama wadagi ei bukhara ga tibbe ilum beri garihun ilum libada ga tuma foga makka wadagi makka ga ilum beri garihun kiyawa vidal wamun adi detere kun anekka madina wadagi madina ilum hasil kurama foga den ekade fanu sham karaya wadagi shamuge rattakun ilum hasil kuraba misra wadagannawa adi naisabura wadagannawa jaziratul arabuge sara tawg terega himene eki radda basra ya kufa ya baghdad iraq wada gannawa adi wasit fada maruf fada rai fada eki radda wada gannawa fawe ehmegen al khatib al baghdadi rahimahullah ekale gfanu widalwani imam bukhari rahimahullah edu swaruga ilum merin hadith ilum merin tibbe huriha rashaka datur kurawwa wada gannebi be riwayat to ganna gotun imam bukhari rahimahullah affahara baghdad wada gannawa manaki baghdad wade wada gannawa fawe affahara ekade gfana ki aslu bukhara ge bekaleke ekade gfanu ge ufan rashaki bukhara ei mi zamanu ge uzbekistan kurige khurasan ge rattakuteren rashake ei afghanistan iran turkistan hisaboge rashe bukhara hembima hisabun baghdad nota iraq wadagen afharu iraq getere wade wadagen nevi eduswaraki iraq ga khasako baghdad ga ilmu warboda fitri fawi duwasware mifadagina daturtake kurevvima ebe kalege sheikhunge adadaki ei hamagamus bodu adadekkamuga waaneka agolmenna miwarun enge kommegas wara fula daira ekale fan daturku rabwafa ekale fan amahare wadagannomga gaagandaka mahenha duwas kurin ekale fan widalwe basfulegga ebabe katabtu an 1080 nafsan timan kale fanu hadis liuvvevime enhas addiha bekanunge faratu enhas addiha bekanun ei ekale fanuge hadis ilmuge ilumeri ebe kanunge arihun kiyawa vidalwe nota hadis nangawa fawe ehmima imam bukhari rahimahullah ki ekale fanuge ustadunge adadu gina bekale gina tantana wadagen ilmu jama kurawwa fawe am kuni algon denne wi gota
bukhari ilm hasil kura mafhuga den ekale gfano miden nevi hisab taka datur kura wafani imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ekale gfano imam al bukhari ya behe gotun dhikur kura wafawa iruga ekale gfano ge sheikhun fas daraje kan nota fas bayka baswafu imam bukhari ge sheikhun egeterega mihimeneni tabi bekalunge faratun aduwessebi ekalege faanuge ilumber mi emme mati darajage ustadun nuwata sanadu gotun emme mati darajage bekal maneki tabi bekalunna tabai wadagen tibbe bekalunge arihun aduwassawafa imam bukhari yaki mi taba tabi nu enamas taba tabiinge faratun aduwassawafa ehme maikade faanuge sanaduge emme mati sanaduga nota emme mati nota emme kuru cheenuga himeneni timbe kala koi taba tabiya adi sahabi efoga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ema timbe kala ko himeni wada gannawani ekale faanuge emme kari nota emme mati sanaduga bayfaharu hataru bekanum bayfaharu fas bekanum tibbawa ehmima imam bukhari rahimahullah ge mi dennewunu ustadunge terega himene emme mati darajage bekalunaki ei atba tabi bekalunna taba wada gennevi bekalun ebe bekalunge tereng adu waswafa devana daraje ki tabi bekalunge duwaswaruga ulunu enamas tabi bekalunge arihun adu waswafa nuwa bekalun maneki tabi bekalunge arihun adu waswafa nuwa kamavanya no tabi bekaluna baddalu wada nugannawa kamavanya atba tabiin kamuga nuwane hembe magaganda kan ei imam bukhari ge duwaswaruge nuwata imam bukhari e wada genne hisaba adu ehumuga wada genne bekalu maneki faharuga egeterem bekala kuhama cheenuga himeni wada genfikama waanama hataru bekalunna badalu wegen daane ehennamas kurin denne gota tabi bekalun ke bang adu ahafa nuwa sheikh demmi himeneni medu level ge bekalun ei sida imam bukhari ge ustad maneki imam bukhari rahimahullah emme ginan e bekalun gadi arihon kiyawa vedalwe bekalun hembima tabi bekalun ge arihon adi taba tabi bekalun ge arihon adu aswafawa bekalun mi listuge terega himene wada gannawani mi mashhur bekalun take ege terega Sulaiman bin Harb Qutayba bin Sa'id ibn al-Madini egamani ki Ali ibn al-Madini hame gota ibn Ma'in Yahya bin Ma'in ibn Hanbal egamani ki Ahmad bin Hanbal ki Imam Bukhari ge emme is en ustad Imam Bukhari ge emme is en ustad ki Imam Ahmad bin Hanbal Imam Bukhari ya debe kalunge demeduga gaganda ka tiriha kan aharuge umruge tafaten ule Imam Ahmad bin Hanbal ufam wada gennevi hijran sate ka fastolas hatarwana har Imam Bukhari rahimahullah ufam wada gennevi sate ka nuwadi hatarwana har ege iturum wes Abu Bakr bin Abi Shayba ya adiwes mi daraja ga himene bekalun himene wada gannawa mi ustadunge arihun imam muslim wes adu essevi ema imam muslima imam bukhari ya debe kadun adu wassawa ungene wada gennevi tobaqa nuwata mi duwasorge bekadunge terega mi himene wada gannawani imam ahmad ben adi imam ali ibn madini fada bebe kadun ehen namas algon kuriga dannawa fawane imam muslimaki imam bukhari ge dari wareke imam muslimaki imam bukhari ge dari wareke ehen namas imam bukhari ya ekuga imam bukhari ge ben ustadunge arihun kiyawa vidalo wada gen fawe edduwas warega adi ham algon denneven imam ahmadaki imam bukhari ge ustad imam ahmadu ge ustad imam الشافعي کی امام شافعی کے استاد امام مالک کی امام مالک کے استاد نافع کی ابن عمر کے ورم مشہور دریورے دمتی ہترونا درجہ کے میہوں ای گاگ گنڈکا امام بخاری یا ادوس ورگے میہوں نوت ایکو ایکی گا کیوان
ulunu effurage mihun nuwata majlisakun kiyawa fawa bekalu efada bekalunge arihum wes imam bukhari hadis nangawa fawe ege terega muhammad bin yahya az-zuhri abd bin humayd abi hatim ar-razi adiwes enun bekalu mane ki mihar imam bukhari waram mati daraje kun ferigen as ekade gfanuge ustadunna adi ekade gfana ekuga kiyawa widaluwi bekalunge arihum wes ekade gfanu hadis nangawa fawe efahu ekade gfanuge dariwarunge arihum wes ekade gfanu hadis adu aswa unge ne wadagen fawe eme mi ekade gfanuge emme ajabu ekkamaki ege terega abdullah bin hammad al-amli abdullah bin abil as al-khawarizmi mifada bebe kalon himene wada gannawa ehembegen imam waqi rahimahullah idalu efawe miyaku hadis ilumeri yakawani nota ilumeri yakawani enevure mati darajage nota enago ustadunge kibanna adi eneya effemburge nota eddusworuge mihu kibanna adi enavure hagumiyun kiban wes riwa koggen imam bukhari yaki mi ba furiyam kurwa fa bekale debefun engewada gannawane am usulakum balairuga bodati mashayikhun kari ungeno maki ei sharafek gotuga deken ehnamas undugu kame hunnane et tabaqaege edduswarege evvarege ekkulahega ekuekiga shehege karin kiyawa fatibe ekuga ulunu kudinge karin nota bekalunge karin kiyawa adi evvure boda undugu wane dariwarunge faratun ilmu naga nota dariwarun karin kiyawa kujje gotuga vegin ilmu hoda ehnamas imam bukhari rahimahullah min evves kamega ladu gem wada nugannawa ekade gfano mi huriha farata kum wes ilmu nangawa fa ema imam bukhari rahimahullah ge ustadun naki kurin awol denne fadan sheikhun naki ei gina adadegge bekalun take enhas addihe vore gina bekalun ekade gfano ge sheikhun gotuga be wada gennevi hama en komme bekalaki ei hadis ilmuga arahunne bekale algon mendan adi enge imam bukhari rahimahullah mi liuvun takun ekade gfano gina adadaka nangawa fa wakama ilmu mi huriha bekalunge arihum wes algon merad korevia ewa ke wes adi jahilana demmyoti ekade gfanoge dariwanu mane ekade gfanu arihum kiyawa vidaloi bekalun mi gina adadegge insanun take imam bukhari rahimahullah ge arihum dariwaru wada genne bekalunge adadaki ei aadiya khilafu gina adade embima salih ibn muhammad jazara vidalwani bagdaduga hussekani bagdaduga imam bukhari rahimahullah evada gannawa rashegga ilmu gannawa devu mattaka etanegge jamiuga manike bodu miskituga ishinde wadagen kiyawa devu gendawa fa hama ikani bagdaduga ekade gfanuge arihum viha havore gina dariwarun ekade gfanuge arihuga ekade gfanuge majiyuga tibbawaka tibewon visnawa kina to algon menge mimiskituga hamagamos vihas mihunaka en nueben imam bukhari rahimahullah arihun kiyawa vidalwan e majistaka wada gannawa bekalunge adadu viha ummachade mi zamanuge bay university tawga muli jumla ule dariwarun navure ekade gfanuge ilmi majlisga ishinde kiyaw munda kudinga adadu gina bay faro gomen enge komme gotegges eha gina adegge bayaka efara shehoge dulun vidalwa adu nos iveneka ehen namas e majlisge sharafattaka e majlisge maikkan libigatu mattaka ekade gfanuge dariwarunga arihun olum filuwan vi kamuga vies e majlis tawga baveriwamun dia eha gina adegge bekal egi turun imam bukhari rahimahullah ge arihun sahihul jami' not sahih bukhari ekade gfanuge dufulun vidalwa adu sida adu sawafawa bekalunge adadu nuwadiya ha havore maccan ara sahih jami' sahih bukhari ekade gfanuge dufulun vidalwa adu esmata ei ezamanuge ilmuga kurave emme bodu masakkataki ijaza libun nuwata sanadu libigendiu manaki sida shehuge faratun aduwehum ei ilmu eruga naqul kuramunda gotaki ei astuga ilmuge sharafaki tanegge onna foten huluwagen kiyumavure boda sida shehuge faratun aduwehum nuwata sheikha dariworo kiyadigin
sheikh aduhum affuga ek islahu koddem gendiu emima imam bukhari rahimahullah ge dufulun sida sahih al jami sahih bukhari nuwadi ha havure gina bekalun adu aswa ijaza libi wadagen fawe effuga imam bukhari effuga algon men nege gaganda ka media baraste kawrakan aharuga terega etan has muslimunne ekale fanuge e hadis fay wani hitudas kurawwafa ilmuge ahuluwerin gotuga umattaka emma kurin agol denne fadan imam bukhari ga arihun dariworo wada genne bekalunge tereng emme mashhur ebbe kalaki imam muslim ei sahih bukhari yafoga den emme sahakama ilum berin ebbas wada gannawa fay sahih muslim liuwa fawa muslim bun hajjaj hame gota imam muhammad bun saura at-tirmidhi imam at-tirmidhi ekale fana kis mashhur hadith fote sunan at-tirmidhi nota jami at-tirmidhi liuwa fawa imam eybes imam bukhari ge dariware hame gota abu hatim adi abu zurra ar-raziyan mi debe kanu abu hatim ar-raziya abu zurra ar-razi hame gota ibn khuzaima kibes ekade fanuge fay kutubu sitta ge terega himene ilum beri bekal me enum wes waragina mashhur ilum berin imam bukhari rahimahullah ge dariwarun kamuga be wadagen fawe emvi ma edus waruga eha datitaka ekuga ettanun anettana daturu kurawwa uluvu muga ebekalunge wogutuga ebekalunge masakkatuga allah subhanahu wa taala baraka lawwafa wa minbur ogomenna mi engeni etan has dariwaru wadagen ebekalunge ilmu fahu zamana hame wes rakka kurabi salametteri kama ko ogomenna hameya foragen asfa waka imam bukhari rahimahullah nunas algon menge ilum beri bekalunaki aluveri bekalun take ebekalu ungeni wada gannawa iluma ekuga ebekalu aluveri kama uga amalu kurabu mungendawa ehmi mamige teren komme bekalege siratul algon men adu halis algon men na fennani en komme bekalaki aluveri kamuga besama haram wafada alukanta uga ogutu heda kurabwa bekalun gotu egotun imam bukhari rahimahullah begotun asfawe ekalege fanu ramadan mas atujji kama vanama ekade gefana ekuga ekade fanuge arihuga uluwa bekadun nagin reganduge ogotuga imam we tarawih namadu nuwata re alukan kurabum gendawaka egotan ekade gefanu reganduge bodu ba egga re alukan kurabumuga heda kurabwa kama asfa emima bebbekadun bayan kurabwa gotun ammu dirulu magga besekade gefanu reganduge ogotuga saharuge ogotuga no dambaruge ogotuga ekale fanu qur'anuge gaggandaka deba kulebba no ta timba kulebba kiyawa vidaluwa kama aso hembejje kama wana mekale fanu gina wegen tinren kiritu qur'an khatim kurabwa kama asfa mi reganduga duwaluga asfa we ekale fanu komme dohege duwaluga ogotuga wes kiritu qur'anu bodube kiyawa vidaluwe khatim kurabwa mo gendawa kama amu gotegga ekale fanu ramadan mahuge reganduga alukan kuram gotun kurawwa re alukamuge adadaki 13 rakwe kamavs riwayato ga asfa ege terega emme fahu rakote gotuga viturige rakwe kurawwa mane ki derakotun kurawwa mongos emme fahu rakote gotuga 13 wana rakwe kurawwa jumla 13 rakwe ei imam bukhari rahimahullah ki hadis ilmuge emme funnabus en imam hame gota ekede ge fanan engi wada gannawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya puluga ekade ge fanu ri alukon kurevvi kaman asfa wa riwayat ku tereng emme sahha gotaki kobaka emme ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ri alukon kurawwa kaman aisha radhiyallahu anha ge arihum riwaya ge asfa wani ekade ge fanu ramadan mahuga wes adi enun duwasware ga wes 13 rakota wore itur nu kurawwa kam emme rasul sallallahu alaihi wasallam re alukon gotuga kurawwani 13 rakoi ege terega tarawih namadu gano tare alukamuge arrakwata adi viturige 3 rakoi viturige 3 rakoi be riwayato ga re alukamuge 10 rakoi viturige 3 rakoi ebe kadunge alukamuga hunna khushu etterikama khudu etterikam bayan kodde en hadisa imam bukhari abe gotong asfawe ekade fanu irre egga
namaadu kurabum gendevi ei sunne namade faru namade vesnu komme ke ekale ifanu ge namaadu kurabum wara digula gendiya wara gine ruwande ekale ifanu kiyawa vidalum gendevi qiyamuga egota namaadu kurabwa niuma fahuga ekale ifan suwal kurabvi ariuga tibbe bekalunna timange borakashiga nota hashikologa komme secchenge ba dagen fiye nikam balal dibashe kocheto oti ei vihada wattoruge dengelumuge sobum vihawa faaduge dire ecche ebe kalum belle viru goti ekale faanuge borakashi fuluga nota hashikoluga gaggandaka satara tanegga eti dagen fave ekale faanu namadu kurawum gendevir ehen namas ekale faanu namadu kurun huttawa nulavva namadu kuriye gendevi ebe kalum suwal kuravi kivegento kalege faanu namadu medukanda nulavva kuriye gendevi ekade faanu vidalu itiman kiyawa vidalu man diyi qur'anun timan kale gafana wara shawguri ve lavwa hisabe ke hemvima timan hisabu nimenden madu kurawwa hippuluvi hemvima ebe kalunna hudda misalaka komme gotek ges gellunde bawatuge ecche fenije kama wanama algon menna forul namade bes medukanda le mafoga echuku salame vumaki ei hama oigge nota hudda kame ehnnamas sunna namade ges ebe kalum benu ven nulavwa namaduge e lazzat attaka no Allah subhanahu wa taala deterega ewa namaduge lazzat attaka e alukan medukendige daka mige turun emme haramwa ekkamaki awunde ewa haken adi tafsil ko jehila gota miyoti e algun men fota behe gotum sahihul jamia behe gotum wa kadakkana mige dere vorfahu imam bukhari rahimahullah ge alwari kamuge emme ajabu ekkamaki lobeta khunne bi algon abadus dakka wa hake mikama behe gotum ecche dannamen jejjeya mis mihun timamenge zamanuga timamen nan efada alwari kama zahidukan nufenu nima ei qabul kuran undugo kamaka vima ekaman inkaruko nuwata tima hitan eriha ecche insanun kuffawa bura ikhlasari masakkata hitan eriha ecche gune nimmala iruga hagigatuga kan hingafawa goy denegatumaki waram muhimmu kamaki lobata khunne ballawa imam bukhari rahimahullah ekale gifanuge sahihul jami' sahih bukhari awun min maidan mashhur fay ekale fanaki enum wes hadith fal liubi bekale adabul mufrad fada bay fatta liuba wa fa bekale enamas e fattoga wa hadith takameduga ekale fanu vidalen no emiga miwani hus sahih hadith ke ekam sahihul jami' ekale fan sharut kurwa fa wani mi fotoga sahih riwayat menwi dhikr nukurma emima Allah subhanahu wa ta'ala ekale fanu en yotuga baraka lewi qastuge kan kurabbe ege iturun ikale fana mikan kurabba fawa gotaki sahihul jami' mifai sahih bukhari ikale fanu liuvevi gandaka nuha henha hadith ikale fanu jama kurabba fa evani nuha henha hadith sahha riwaya ikale fan jama kurabba fa evani sahih jami' ga ei etasate ka has hadith getereng ekade fanu vidalo fa wani timan kale fanu sahihul jami' sahih bukhari ekulawa labwa fa miwani hasate ka has hadith ke teren hasate ka has mane halak hadith teren ekade fanu faad dawagin ege teren emme sahha nuha henga hadith ekade fanu liuwa fa miwani miki kule kankamennu mi khiyali folatakennu mi insanu muli hayatuga vefawa boditi qurban awon adi dannawala ngon nukuta ya kan nodde ekale gfanu alwari kamuge wahaka dannawan ekale gfanu mi sahihul jami' ekulawalu mattaka e fotuga komme hadise liuwumuge kurin ekale gfanu hina wada gannawa komme hadise liumo kurin hina wada gannawa komme hadise ehm balla misaka agon men takuraru hadis tan nula adi muallaqat nula misaka nuwar kan has hadis e nuwa has hadis liumo mattaka ekale fan komme hadise liumo kuriga hina wada gan ema
sahihul jami not sahih bukhari liu mattaka ekade gefanu nuwahas faharu hina wadagen fawan adives nunime hina wadagen no mafahu hadis liu mo kuriga derakwotuge namade kurabwa istikhara kurabwa fanuniya evves hadis nuliuwa sahih jami uga ehmema ekade gefanu ashara ha sarakwe kurabwa fawane sahihul jami liu mattaka mihiri ki mismi hunna faado kiyene nota ara hama korwene kankame nun ebe kalum wani duniyega insanun nukuladun teri kurwafa ilmi gotum buddhige gotum visnumo gotum fikuro gotum adi hidumatu gotum ehmima fahun anna bayaku timamege kibaga nukuladun teri kan huregen timamen nan efada kame kollewe fada alwari kame ves qabilu kame ves ilumeri kame ves hunarori kame ves netunima den mihunge terega mashhur wan wegen ebebe kalunna faado kiyomaki ei astuga timamenge nukuladun terika ekale gfanuge wara verikama adi ekale gfanu huluwa levvi emme mashhuru emme warugada en ilmu kamavva jaraha kurevumuga ekale gfanu adulweri wadagen ekamuga ekale gfanu birfulugen wadagannawa minwar walgommenna enge ekale gfanuge wara verikamuge tere jaraha wa ta'dil no jaraha ge ilmaki mi hunna behe gotun hukum kanda elu jaraha kurumaki ei kandalu nuwata burikollu misalaka mi gaga hatiyarakum tunu etchakun ala alun ei jaraha kur enas mibekanu mi kurava masakkataki duufulun jaraha kurevu mi hunna enamas mi baba ki nurakkat ribabe mi babu nugenes ekam kuwan netima ekan ilumerin kurawwa afani miga mi kore masakkata ki hadisaka behe gutum wahaka dekku mattaka e hadis ge chenu ge terega himene mi hunna behe gutum wahaka dekku agol mannenge mi hunna behe gutum wahaka dekku maki nurakkat ribabe ghiba ge tere dan enamas wahaka mi dakkan jeheni ena as mi wannani hadis ge chenu ge tere e ilumere ku nota ebe kalaku nota emiyaku wanima miwa goteki e cheenuge sawbum mi anna matn mi anna ibara rasulullah sallallahu alaihi wasallam en nisbek kurave tibe e nisbek kurave faratuge macca ituru fulen nisbek kurave nota dogen nisbek kurun ekashige nuwa tibe ekalege faanuge faray pula nisbek kurave dogun mi shariyen himaye kurmattaka ekalege faana dogen nisbek kurevidane tibe evvore mativeri faratekkamuga ekalege faanu waati ekalege faanuge aburufula izzek nuwata ekalege faanuge sunnen himaye kurmattaka mi cheenuga himene mi hunna be gotum wahaka dakkan jeheni hemima emiheka behe gotum ilumerin ballawane ena ufamvi kontakuto dilulni kihinetto kaabulni kihinetto aila matifuraki kobato enage ekuwerinnaki kobato enage adab akhlaq huri kihinetto agun kuri reggestanawali ilumerin ballawa bellum geterega ena eki ei adulweri kamuga wumu ena nafi kureye hadis ga ena kitemme tedubahum wahaka dakka riwa kuriyas ammu diriulumuga wes ena kiban dogu hedum fada kame fenijje kama vanama nuwata muruwetterikan gelli da fada fasiqu amalen ena kiban faalu wejje kama vanama ehisabun ena kiban hadis negumuga ena ge kiban fenna huna hadis sahha kurmun ilumberin duru heliye wadagane adulweri kamuga wumun ena beru kurve misanakam mihaku kuda kujjakavves nuwata janawarakavves ena olwa lome misalaka hama egota doga kavva kana bahen ena bunika mavana hadisa evs bulumen netes ena akhlaq ekan wejja ilumerin ena faratun ekan nunanga ehma jarah kuravumuga imam bukhari yaki mi babuga nota mi ilmu emme fortama ilme gotuga neruvevi ilumeriya jarah kurumuge ilme gotuga neruvevi ilumeriya ehnames e kurigaves sahabi bekanuge duwaswarugaves bas nakulu kura faratuge hagigay denegane emihaka meduga farore wadagannu munde kiritu qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala agulmenna kande elige angawafawa kam in jaakum fasiqun binabain fatabayyanu jabami hunna mihaku khabarakagen atujje kama wana mai fasigetto bala enage
wahakage dogute du tiya bami on olum filwash ei algol menna qur'anu ge nafsun amur kurevigen wa kame ehme komme gas imam bukhari rahimahullah mikamuga faruwatere wada genne waraki ekale faanu ge manhaj kanda eluvi ekale faanu widalu wani arju an alqa allah wa la yuhasibni an nightabtu ahadan timan kale ge faanu kanda aluvwa fime Allah subhanahu wa ta'ala timan kale faanu baddalwa iruga Allah ta'ala timan kale faanu ge macca miheka meduga ghiba bunikamuge hisabu nukurevuma kureviya nudinu mattaka nota kurevene go netu mattaka timan kale faanu masakke kurevime me kale faanu ge manhaj kamuga wi ekan em agol menna engigen dani imam bukhari ge mifada kankamu imam az-zahabi rahimahullah bayan kurawwa faawe ekade fana begoto imam bukhari ge mi bas fula begotum vidal faawani qultu sadaqa rahimahullah timan kade fana mi vidal wani ekade fana tedu vidal wejje ekade fana ge bas fula jarah ta'diluga ekade fana vidal faahuri kankama ekade fana ilum beri kama ekade fana mi mawduga dakkawa furi wahaka takabbala ekade fana wani insaf qaim kurawwa fa ekade fana hippulu hamanu jehe kamabwana maniki emi kiba hadis negun ekashigen nuwafada mihekam avwana ekade faanu emme harubaha kabis widan wani munkarul hadith maneki emi kiban hadis negun ekashigen nuwa miheke enage ehem wahakada dekkuma badaluga nuwata sakatu anhu ilum berin ene ameduga wahaka dekkum huttale maneki eneki teduweri kamuga bunumun ilum berin duruheli wejje fihi nadhar ene ameduga visnalanje mihege wahaka dekiveru ene amedu visnalanje or kamen ebu hutte ega manne ki imam bukhari rahimahullah ki hadis ilmuge jarha ge ilumren tere mu'tadilun ge tere himene bekale manne ki meduminu bekale ema meduminu bekalege lui basfule ves ei war bodu bahe ehme munkarul hadise nota fihi nadhar ene amedu visnalanje ene ameduga ilumren wani wahaka dekku hutta dafe bunabuni mege manne ki emi kiban hadis nunage waruge nurakka termeke ben ilumren ki misalaka kadhab dajjal migotabes bay mihunna jarah kurawafti bekanu bay ilumber ege terega harukashi bekanu ei astu dogu hedumuge sabun nota dogu faadumge sabun mifada basfulutakum bayan kurun shakke besne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisbekum migu dogu hada ekam faadu wejje kam avana mai kadhab nuwane takai dajjal yaamadu shakke besne hennamas efada ibaratan imam bukhari rahimahullah benu men nukurawwe ekade faanuge ehmwima kitemme lui inkaruge basfalves ilumberin gunuwani e gamane ki efada mihaki e eggotakavs enaki ban wahakane gon ekashigen nuwa miheke eme hisab agol me nimma danan iradu kurviya den anna re galgol men ekade fanuge hiddas kurvumge bara ekade fanu hiddas kurvumge puri furi hamakan ilumberin imtihanu kurwa fawa bayin hadisata ka be gotum wahaka dakkalan duak allah subhanahu wa taala emai mativeri ilum meriya rahmel lavwa e ilumuge sobon heo jaza min wor kuravun adi algon mennan manfa qur'an ilme kamuga e ilum levvun wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.